Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim amma ba'd. Süyüktü Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutlu hadisinde etet. İnnel beytellezî yuqra'u fihil Kur'anu yakthuru hayruhu vel beytullezî la yuqra'u fihil Kur'an yuqallu hayruhu. Çındığında Kur'an okulgan uyda жақсылық köbet, alemi Kur'an okulbagan uydun жақсылықтары azayat. Oşonda öyle Abu Hurayra radıyallahu anhu aytat. Kur'an okulgan uy jaşoçulары üçün könem bolot. Anın жақсылықтары köbeyip, perişteler al uyga kiret. Jana al uydan jin şaytanlar çıkıp ketet. Alemi Kur'an okulbagan uy jaşoçulары üçün tar bolup, al uydun жақсылықтары azayat. Jana al uydan perişteler çıkıp ketet. Jana al uyga jin şaytanlar kirip alışat. Ошондуктан туугандар үйүбүзгө берекени, жақсылыкты, ынтымакты алып келүүнүн эң чоң жолу бул Кур'ан-ы Каримди тилават кылуу, күн сайын Кур'ан-ы Каримди окуу. Ошондуктан ар бирибиз Кур'ан-ы Каримди күн сайын аз-аздан болсо дагы окууга аракет жасайлы. Аллах Таала баарыбызга Кур'ан-ы Каримди окуп, бул дүйнө жана ахиреттин соопсуздуктарына жеткенге мүмкүнчүлүк берсин.